Jesus Christ. Oh, we need your name. Oh, we need your name. Oh, we need your name. We need your name. Father, we need your name. We need your name. Oh, we need your name.
Amen. Apeja Eradi din aya Eradi kesiye. Therefore, baby, I will be a Eradi shroud. Amen. And any one yam so and so. Yes. Eradi tin any munchro no more. A yesida our sunye. Nay a cow say, men you are feeding and free. Yes. The wood tear ever Sompa. Shese Obacoso etie Akosiri. Na enema pa any Eradi shira. And a ebeba winche. Hallelujah. Amen. Maybe I make us say, if we say, Adiaba qua, Ed Dennis Obanyani Paul Bobo. Oboa for ya na Sani Kano, and okre. Na ampa, Obi or Honma or one who dear, Nansu Yadia a dininya. There will be a Hansua, Wawuma, Nansu secure the Bashom Ayasem. Bisu Swasi fear atompa, Nansu Onya Kola or the Nebetoso. Into Ordinanam and a open your fundia. No question say, or baby or moja 18 fish do me, you know. A brother was she was what can when I come on say, so was son attad ye ma, and moja to be trapped. Yes. Every Abraham when you coupon were you not qua, how are your bois former pa Edenama? I just a way engineer and I went to you know. Now the day a bishop Albert Sackey Kwapong, hallelujah. Amen. Because some say, Brabby and the Onyankopon Somano. Now a brady was Somana qua, say on for a year. And the found Emre we are singing now. You can't see a be I want tears here. Say, okay, can look at some patidun soon, Chemu Dubako Ebana. Yesu Christo sa aquataphobia dear. No Muyama Kuma kudu. Na bako pet and a sign ya or they are dancing by. Now Bible say, Obashi Yesu Nason Obusa say, na enkrona akano ewo hene. Ewrade hwehwe ya dance ye. Nti sida waso todabi wan mane abom paye. Edabu ana ya bo adanse ye. Na wonso atie bi na ashe nkuran. Na wona etu anamon a obehwe ewrade akiri kwan. Ewrade nam na koa Bishop Albert Sackey Kwapong so omo direction na obom paye na wakire omo ne onye no. Sa nkrofo ni nyina ade won ho na neda nso yebamu atie bi. And to can Revelation chapter 12 verse 11 was one am guamana dance so and in moja so and our dear di otriasiano soon kunim na wunsu bedim kunim or how be a toss on a meshop boss you made the other query no so we journey in a muma radia a radenso obeyama yes every young MCR na yanko fa a dance any be now so TV ne shebi nyame enshira no nyoka say amen amen.
ebra MCR for eguso omoye ho adwuma no na me sa bonka ye say we de enedai ye yawadai na ye counseling da eduru ye enti nyame nipa tena ase ema afoforo ene wona efiri achiri ene bentie nyina ebepiem ewo nanim na de toso biem nso eye kina da eye mpaebo kese na da bia meka se upe baabi akobọ mpae a sene ye papa eka no echina nyankopon ya adoma anopa no nkono na Ceder worship center ejana so mpaebo kese na awurade bedin ewa ha enti nyame bo echina eye atwoma koforidua onso bra na ne ebobo mpae na obehu nyame anim onyam amen yanko ne nko yama mi se awurade ya de kese bi ama ne na ba de awurade ya mo mo no okuta danse ahodo ba miensa na okamu ba kope esan se yale bi be che no ama ni kidney eye infectious a doctor chere say ni kidney enya problem ne na se honhon na fu honhon numu no na odim se na hoden asa na awurade nam so a che ne ba ne mu adanse na odi ma me de na for Christ. And medicine. From level 100 to level 600. Some na me mami wu ye no. Afa the results no ba ya. The crowd aso tia se. Ya refer. Abema. Refer no so ya refer no na. Ono ni din ni ya refer no. Ono so ni din ni omo pass. Minya. Mi di mi so ba ha se be bo amane. E ma doctor ka se mi ti hu wiase no. Just na da so kra eni wo say. Na mi sun. Na ka se ya me ba je. Enti ya de ni mo ma Awurade. Not just a normal person that be a qua. I would tell my grandchild a crabby. Some in Quanamin Quay, no, sir. Namakoya, just an one. I want to meet Jinamu, be a doctor, morning service to Jinamu. I may friend me say Raddy Bedge. And a board on it, I say, on Castle. On the summer, natural as I so no me bar. I was out to actual last paper. Or say, no, dear Quality. Me call next visit be a mono. And some doctor never can tell me say, Minko Chas can no one of Munkoshe. Say, dear Babu Ameno, either say, O Mubeyi, Akrana, na mamma may atanasi. And I say, young shedding, I mean to be quiet, no. And was you, Yami Adam, Bibia, I come and young Shaka clan, just a man to be a mammy, a quiet, love, to the best be a number, papa. Doctor say, O Montimin shall be one into me, winty. So moshana say ebehami anyinsa ne behami a mubeyi akra no asama opaka cha me ne say nyaminti obewo afa ho afa oba won samba koma asem no enam say doctor say wanya ne kidney ne liver problem abema wa honhon no nti no doctor kra say wa hwe ne ho yi kra ne yare no betimi ekono enomu na edro mode ma no etoda yeso onko check no mo hwe sene yare ne kase yese ko afọ kwotwa ya onyem medical doctor kire ho say ansay akora na anyi akora na mfiri ne yefunu no mu a ono ankasa betimi ewu enti aida say ebegya ya akora na to ne yem na ono ne akora na ewu ana say yenyi akora no na ono on survive ti enum na obebo mamane na say nyame a ode ba no to ne yem no bonsam ma Awurade asem nyame kro na bebo one Bano ho bai be born bia nya dan rate papa the make a change and minister medana say because no man susuda manyu papa emu kura no minya 11 months na me ngoi doctor ka so be operation me baba bo amane no papa kacha me say nyaminti se kan nkame ampa so Nyaminti, Nyamia Masakai and Kame. Na Adana Wakra Kame no. Aya, Chese, me call Antanata no Moko Shamus Akrani Tiru form. Ada Wakame no, or Moko Takom Akrani Tiru or so. Not as I was here, mammy, forced labor. Papa, Akrani Baby, yano. Chesa Sama, midwife on the back and say, a rade, where the NCWA. It's me not your master now and say, I didn't be cruise to Janame home. Asama wakacha mikro ni say bra
chire dia no ayilo obi ameda wa ma wo wie no se chira dia na e wo se ba na bibia ye okay no ade na ayira e wo meyam na che se wo se ye de mi wura theater na asama me ka cha nyame se ngosira ehwe Ceder asafo so na nyame ehu mi mobo 11 months akwantuo nyame ama bibi bone antombe na nyame ehu mi mobo na sabre nyame asuam na sa didie na menya ye nyame fa so no ehu mi mobo no wanyi mi free obonefo ne nsem ampa anso nyame nam na adom so omo try ya ka se de be theater nyame amma kwan ama na amamu nyame eya madom mo hu ni ye eyi ade ne nipa oyi ade no ka cha me se maame ade ne etitigu yam omo hihya ya me mfisei na ade ne efro me soro me mfi na omo beyi ade betini nyina mu no nyame ahu mi mobbo mama me nsa aka me ba me ne me ma ya da so tiase ni ya me fa mo nyina no nyame ama ni mo anwu as because nobody for ni hihya me owuo your born in seminal wa wo hweye o tie yen ade bi a aye den ama wo erade nsoso manenye boko ema wo Yesu demo amen ba me de erade ase me da nyame ase de nyame na mo so ene ho sira wo Ceder asafo so ayya ma me nyame hira onye okasi because enya wa duma erade na aye amen your born in seminal erade nsoso nye bi ma Bishop Minua by say a ready Yankopon in Shroud now on your cassia, Samanshia, when she one casamre, ka obonefo no at Nakoshasa Siase. Bishop Minua by HSA, ya solid said, ya solid, ya rather found so Eshen and come catch and say, and Yama Mienu and your pesa Yadiano. You be no good them and Nasi Yabekuno, and you on your very careful, one shan who ye now Oman and Nimre and Mompaye. Eti bishop enkom she ba bo mpaye man e na okoye okodu fie be na wotwe so no e na oye na adwen se oye adwuma okoye adwuma e wokuru foforo so ti opia fifie akọ na okunu ka den se ne de membese obekọ adwuma entika tena fie e na o se da bi ese me ko bronya beba entikwa se me ko e na opie enti okoye no wanu ba bi a e na okotwa hwe o twa hwe first one Esese ko san kofi no wan san kofi no oto aso se obekọ o se twa hwe second one o sole ya o gina ho kakra na ni so te no o sa ye se okọ the third one and o to hwe a obi na be pie ni so and o sa de ne ko ofie and o kru ka se me ka kire se enko asode ya papa e ka no and na wa hyase a o ye no enti ade a kire ye ka o yo bi aka bi akọ onko and o sa sole bi ko ade a kire de o se ne ho ye okọ ye enti ba bi okọ no okodu kro no so a okwa di ni dwa no ena okotwa hwe ho eho de wantima anso ne to ofrefie ena o de ka ekofa no no de ne bae to o de bae no ena obeda fie saa abosom miensa hospital nuro bai ne nsa nifa stroke ate ne nine nifa stroke ate no ontimi nante ontimi nya hwe wada fie saa abosom nine bishop okunu ebae ebe oni beka kire say de o ka kire me ire no wa ya so den amanaba eti bishop we de fa kye yen de di kan na ebo mpa ye na ma ya kwanche na me gidi se o ma ya kwanche na ebo mpa ye ma me ire betimi asa asole na owuo na obone fon pese okuno no owuo na firi ne so ti bishop o ma na kwanche ebo mpa ye ma no e ma wo de koka na ire wo de koka na ire no afi na ire na ontimi nante no wa hyase e nante eti wasa to aso edo na ide no efrifie ede ne behu e ma wo bompa ye ka kire ne se mo anya so de ne bio onko ye sa bio na de chense ama ne so ofri ha ko e no ade ayade abetra ne so abosome na ya ontimi mie ne nsam ontimi nso de ontimi nante no akwankyera wo de ma no mpa ya wo ma no yade no atu ayira enne se watimi aba be kan ye ho a wo gina ha wo de astaka se manya ko status be bishop wo se enko emfama your born in seminal Erade Emma Adansi son. Na me jina adansi so se obi a wo hwe yen a otie yade born stroke bi a che no Erade mfa ne sanka no Erade nsane yade wo Yesu dem amen da nyame ase me da Erade ase papa nyame nhira wo wonye okese mama nyame nhira mo onye makoma so ade ma amen
Amen. Also for the radio. Bishop Yeniaba used to say, Erade Asani Yade. Now, our assembly say, Erade, our Bishop Copia TV, so the Numa Sam Ayer Juma. Mammy say, or Yahweh, Sabi, Nayase Ayana, abdominal pains. I be crane then I'm an acopia at Sabia or hospital and no doctor de mano or no more uncle. And today, or take TV one, our new bishop, sorry. And a bishop will say, young friends, you TV and chain to her. Papa, or no more so the real yano, yadiano. Said 2 years, some memory, and it's what I was saying. I'm here. The radiance, a radinaye. So I Jimmy, Papa. A radinaye, in fact, when you're in America. Everybody, I had the cashier about Adolfo. Now, on Ankasa, ever 2 and a number 2. Now, what can the Rade? I am more. It's here the microphone by my piggy. Now, on what to number 2. At the end of Rade, I am more. Papa, the Yami, I am Mametia. And also, Toto. And that year, see that's a full frame, and Yame, why you be pre? The pro, Menemere, Yajini, and Tias. And Sana Yadan City in the Pepason. You be the kind as the PSC Mahutu Funya Kopon. So, whom is so many Mayere Mopo. 2nd November 2014, and I may never hear your worry to 2025. Nyame wa yebi, Nyame wa yebi, Nyame wa yebi toto. Yedi asida ma Nyame awi na me de asida ye tusu mienu ma me di fo kese a ma be di ne na se pro be ye 10 years. Na Nyame nam no so na na fefe di amu hui. Egurade nam no so ama ye nyira ye di ye ne hu. Me be di papa na se na niam bebre anana e koso wa masefra ne mabrabom. Papa yimi ama udi machi sunsun fam hunam fam obo machi dom ne yesese oye bia de boa na so ye ba no oye ma me ne meyire ye tusu mienu me di aseda pie sesi ama ne yire mama aseda kan sanse enye won so a e bia papa kai bia o nya botre ma ye e woni e bebe enti mama aseda nkro ma wo me da asole mpanimfo nyina se Elder Danso, me who ni America chira watch mine. Akuta, me to me mobo nyabi, me pacho me da mu nyina se. E wa de kese amaye de amaye. Adanse no aye tinidie. Me sremo, mo ma ye mre kakra. Ye sremo. San say ya wale 2nd November 2014 to 2025. Enfishia poli iduni. A bent means who you feel. The telebimpo na ye ba sorry a. Titunu da. Nyame ahrebinum na o ma wo ba na o mo bete nyame ase. Aya na meche me ho anyi. Be ma na num adura enyo. Meti ha, mitimi ye ko sometimes na ma sorry na me petrol. Enso ni nyina na wasechre. Yesu apeba che. Edifu akuni ba na omo hye yenkom na odifu oka nyame beye bigi nyabotre last year ana nyame ohu ye mobo ansana from a panel befa no last 2 years somewhere not by from a panel befa no last 2 years somewhere not by yanyem misro mitimi sha me yire sa sa empo mi fie ni compound inside grandma wo si because Miss Rose will be in any people. Obey yes, so Biafra, Miss hey, mammy, ya brand young. Yes, row, was said Emmaye. It's more that what the American catch the Yamidi for. Na papa said, hey, Biggie, maybe I do there, Yami Wayevi. So I'm obeying P.A. Nipompo back Casamako Toba. Nipa back Casamako Chu, Bibana Mudina Befio. Nani pay near dance here. Me say Papa waka mati.
O kama impo matuma mu nyina me ma me yere ba ho. Bon sama Jesus. Uni mu paya na wabo editor yet. Awurade man nsa so. Me yere ene wa humi ne no mopo. Wa wo afa ne ho ene ne pa. Oh. Awurade wo chade a won chade keke o. Awurade chawade a efe. Oh. Wa mayen ababa wa sono. Oh. And it is the testimony. Muntie me dino. Oh. Me hu na da menka esam nsu. Na mom nipa me di me bayi eto no. Na wo ye me nana prekope. Last year ana oduma nkoma wu efa no. Last 2 years oduma nkoma wu fa no a ode no ekoye. Enti samampa na mpanimfo se ye to no badin. Yes. Na me nana setra na one meti. Me nyiri pa ansa na me be hu se me maame ankasa ni. Because o come here waka me nana. Asema na o ka nyina ne se Awurade tum me nana. Na won won to me na so ansa na makọ. But ni nya me pe ana wo ye. Yes. Me nana na frim. Ba ma to no badin. Amen. Ame baidin the testimony akomia yamoa. Na me nim semina na oyesa man penti obebo me beye chitom. Obema me beye ye kese. Baby amene me yire ye nunu Awurade behu me beye mopo. No bema me beye ame ye tru ho abrofo. Enti anopɛ die me ne mabusua me ne me yire busua me damase ase me dame maame ase enna bi wo mpo anko be hye me se okofa oba afoforo e de na breme na nka me ne na tena me maame wanye sa mabusua anye sa me yire busua anye sa enti na die eye ni je ye di ya dance die ba wi ni me kanyina so otufo nyankopɔ me da wase amen. Amen. Wahu me ne me yire mopo. Amen. Why me ne me yire atoye. Amen. Why me ne me yire atom. Amen. Yes, stress man ye chance eni etrim. Amen. Eyi na mesre. Na me bosa mpa ye bi masafo ma. Obia wo peba. Awurade hu ni mopo. Amen. Awurade hu ni mopo. Amen. Na wo kwawale na wo nya ba. Minima dia yesen sa dia no ta. Obi din komom pa obeka sa wote wo. Aw Awurade hu obi amopo. Na ya dance die enkoma soli bebia empo won mo wo ba bibia Awurade masa dance die bi ntom so ye damase asoli members prayer for na mo bom paye ema me yire na mo bom paye ema papa bigi ye damu nyina ase Amen. adofo aye be ja ye Awurade pampon kata obi biala so. Amen. After enetay onchi obia tata emfa ne kodu baby bia obia free buy. Yeda obiase. Amen. Amen. Bawon sam kase pa ma Awurade. On sama obo ma Awurade no. Won so a wabo bibi ho mpa ya che. Na won san kan ye. Ene ye gina ebusua ya dance ye so sa won so ade bia ehwan ya woden Awurade won so obeye amaw na oka ne sei no na me pese me ma obi bibia ye den no obegi Awurade ede last year say no se kan ye ne yire fa Ceder say ye afeda na enda so asa me wo ho na Awurade won kronkron kasa kire me se me nsesa me manketo ano ne me yire na yemfa mo nyina nko ne fie ho ne ne abusua no mo mpae se wo se akora esu ofie ho o fie a yamfre no ofie a na me ne me yire ene nkora nketo ano kopie ho na me ma mo nyina yebegu ho me so on ne yire so nkora ne nsa nti se na omo sia so nkora isa ofie ha no omo so beso omo so so ebe mo ofie dia me pesa me catcher dan me kwa me kire nipa mo abasi da ha no mo so apeba na mo nya bi e bi kura nam sa ye so ama mo abepi asafo ye mo abeka mo abetwere bu ha 18 years ye hwe even drums ya ye boya soja ni bi ona na yire wo US omo so apeba for 12 years omo kura omo dia no kura de omo ba Ghana ebe ye IBF 2 ni nyina anye yi ni nyina say ye afi de na ba bi edu na wari go na ebem
mo ba Friday mpabo ya this year 2025 no mame e ha na papa no so wo ha na ye ka ho asem be ka kiro mo se Nyankopon obeche omo ba ne bi enti omo de omo aye honam fam na anye yi a ye de beja Nyankopon enti omo nko omo koduru US anu boso miensa oba na so yare a okọ check up akoduru a doctor say wonyam owo ye na ode ne bafia na beto no bedi timidi we nyira ka kire yamwa ne yire se omo nya esu nyame be ma omo bi ene nyame ama omo bidi a me gira omo adanse eso se obi bi a wo hwe yen na wotie yen se ya wo ba se ya unua se ya wankasa ade bi a aye den Jesus bua entime bua nye de na nya awo bua ya yade bua ya wade adwuma sem ade bi a aye den se nyame ayama inspector Benjamin Yamwa ne Mrs. Vida Yamwa ne abusuana wonso so nyame nyama wo me ne abusuana adofo abeja mu nyina so ba Awurade nim se mo ye yei ama munua mo ba mwadamfo inspector Yamwa wonso so a wogina obeja na ase asore ade bi a wabɔ ho paya ache afesese na wonso so ode ho adanse no pa double amen bi obedu bi a ode adanse no koma Awurade adanse no sha se na ufiri ha koya Awurade so woso koji sa adanse no bi e wo nyame acha nyame oba nyame so konkotimo amen ya de kese bi ama ye nua bai na ena wogina ha oka wo ye hye nyame ye nemonyam nanso no obaboaboa no pa shatade fita ene obusua yantan ni nyina asa ba gina ha ada Awurade ase ye nyame ye ni osofo mamenkai ahwefo a mo hwe ya mo tie ye
enche enuru 1 month mponi na ya sorry say ya na me peke nipa bi say me hu say o ma hwehwe operation ama won enti me ka kire sister yi say me hu hospital me bo hospital chronic din say me hu say o wo sa hospital na o da hospital bed so a ye no surgery went me anya da ama life na mo mu bebere mo odem na hefo na odem enhye ye enuru 1 month mponi ade bi a yesisa ma wo asisa ma wo ba yesisa ma wo ba ade biara yesi yemfa unko Jeff young Rasho to Jeff Hospital in the name of Jesus. In the name of Jesus. I say yeah yes yeah piny him me hospital that is a Jeff Hospital yeah piny him Bishop already fast ka chen say who say operation e da ne yefunu so to ne say Jeff Hospital bi ne ba say o mebo amane obia ni ho a onim be 2 weeks ni yakwaje ne to Jeff Hospital na obo odin no na okoye no yase e be no surgery e wo ne yefunu ne so omo obi amane ne ba enko a na onim sa asem ya o kan ne awurade afa so abie so o mo won se manyame na kwanya nyame fa so a ode ye no ho adwuma no na anu odey wase hop and an folder wa oko hospital medical doctor can tell say obey an operation no correct afa so for to us Bishop enkom se na chiri no na say no pepe sa doctor ka so obey an operation na so enu abai say woji onyankopon a owo Ceder di ento free one mo pa oba hanso na diye edadie ento oba won chen e wo counsel say papa e de awurade anam so akan doctor enso aka kire me said the pepe oda na duwa na ebe ye ne den papa say awurade beye hallelujah na enche bi aboso me pepe ene ne aye papa so aka samu a oye adwuma na obepon no oba afode enti ba mi si no oto no asewo bobobi na awurade de ye bibi sonko ama wo sunsum na ba bedi hu adanse adofo no ma mi say anaju a wo free akoya ade chen ahomachen na ose asa dwonso aka no enti no ofa ade a ye pain se odwonso agumo me ba cho media fo no wo eho no mo de ba to so am wa hwe ade a wo hu ye papa ade we ye da so nyina yi etimi apie afri maami ho ohu ya no se ade na epai we di anya dwonso kwa wo de fo to so a onhwe emoja abobo na etu no efri ho pain a wote ni a ote ni nyina ekọ wakọ doctor ho Bishop okọ the doctor say operation obeye no onye ni pm what my god doctor so onye operation ni pm Bishop we no mu bi na ya etu nipa okọ hospital okọ operation na wakoka mu a wa ma bi ma edodo na wu amafo ahwere wo na ade wo ha na ade ba ko pe wa hwere. That's right. We your born for this say Omo nsem ma Jesus die no obone for na hwehwe tia wo. My God. Die be no obone for na hwehwe tia wo ba. Yes. Die no obone for na hwehwe tia wo kuno. Die no obone for na hwehwe tia wo yire. Jesus. Die no obone for na hwehwe tia wo a wote dem ha. My God. Me gina dance yi so me she wa wo hwame a wotie me se won so erade ensay adekudie no erade mreki saade no me gira nyame asam so me break it out me break it out free so me break it out free so me break it out free so Jesus the erade ase me the erade ase erade na ye en content na me nyambre Bishop, ya mami nso ejina ha na oda asafo radiance. Ya mami ene yesom ewo Sompa TV, eye Ceder our program no so. Na Bishop, ya mami say ansa na obehu ye ne ya besom ewo Sompa TV no eso no. Na odi enwo aduane, anase odi anwa aduane a na nakoma ebo no pari nakoma ehihye no na onhu de onya no ho. Na nso ebra one ya besom Sompa TV no so.
na bishop ya bo empire na o ma ya de ensuo esi so ehira nsuo no so ya ma mi nsi odene de esi so uhira ensuo no so ema no ebra onom ensuo no se odi anwadu ane anaso odi anwadu ane a sa de na wo hunu yare no ne nyina atu ayira ohunu biema ogina ha na oda awrade ase the born in sema awrade nyankopon no also o how be ete wo so no also a bit too ayira wo yeso demo. Amen. Ceder our Sompa adanse na etwa the awrade ase me the awrade ase woni awa ayare sa wodi amame Ceder nso de dia wo bia so de wo fa bi CTV na nim na ya adwuma pa. Amen. Amen. Bishop awrade nyo kese ya mami say ono so awrade aye bi ama no adan a mami say ebe busumi nie ontemenna ni nyina ne se ono adan a wadamu mfinhia bebre otwa nani say ade asa no okoda asa sunsun bia flashe ho asa abo bia twam asa bibi nam ho ntini yam hyehye no ontemenna ntiba ye bus ye onka na ni nguso na osi enum na Ceder our Sompa program abedum wiase o hwebia and was a bishop say e bi kura na bi ba wo dem ana wuntime na fansuo ni bi siso na wi afa petepete ho also owie ye na odi petepete ho di nsuo ni bi siso owie odi petepete ho sa na dwo ne de otime dai efiri ho maami da wada ade no wuru piem o ka hye nyame ya ni monyam general you also born sema awrade no yes ade bi a wo so edi wunya na ode onim de ne unyansa ya enye yi sa bre ya wo hwame a wotie me sa ade no nso so wo yeso demo ade no emfiri ho wo yeso demo je me say amen ya mami be sorry abedase mama de na wo ka che nyame animonyam pamcho Ceder busumi ni me na ada mitwa mani afi na minti ya na me de mensa yese na ada nti nhira kan awrade papa nyankopon nhira awrade na ye fa no nyam ne nyina amen bon sem kese ma yesu bishop awrade nhira no onye kese ya mama ise oma dam hada na ote yanka wo TV so na de awrade ayama ni ti ene odi akira wa be pie dem ha Ose na no brada what TV ho an was odi fo kese yi nie Ceder our afa nyame di fo say obi biala emfa anointing oil ensi TV no so na ye mompaye maami so no kwasem oye bi na ofa anointing oil odi CTV no so was say a sichire yade e no so maami wo si mfie sei bebre was say a sichire yade tene so a onum ho aduro Dako otimi jonso mako be sesey itimi jonso be 30 kura ansa na ade ache maami say na fe toda na ne ho hyehye no afa maami gye ne ho a enye bishop was say ebre a obom pa ye hira so wie ye ena onya agide nom oyo ni bi ena odi bi srasra na fu so adofo no mo sa na jo no ade abeche maami anyo so ba kumpo Adiachi ukuada de nyina wase odwonso bemprensa na najo odwonso ba kope efiri ho okane jonso sha ayete se nchene nyame asane yade enti awrade ayama diabetes na 12 friend was your Bishop, dear me, Obi a diabetes in your order. The dear dance we are on to us. Oh, was it diabetes are better than so for years? Was it an job? Obedience for your Jones and San Adiach. A radinam ne domso. Mamma can't say me should oh yes was some TV in some radio so Obi and Toby. Now first one a cotton. Or so used to them. I didn't free so. Where you rade abasa. Where you on Yankopon, Gia or the Jenipa. What a damn I was shaman. Dear be I they were so.
Mejina dance away so say one so oh how no. Emfri so. Ebi ana diabetes in a down so. Ebi ana pressure be in a down so. Entu nyina wo yes so dem. Amen. Dear me. Da me shira oye no so e wo TV no so no. Ye took from Sompa Studio say ye be fie. Ye nu fie. Ena ma me be frey say one stroke for 6 years. So for Philip in a pick up corner. Or so Nansa want to maintain him. Or they or ye not sran and so for 6 years. Nansanum and water. I tell you, God is good. God is good. Dear na me pasa me catch a war. Wow, shame. I would tear me. Ye young upon on says you. Oh, how no? Oh, Ebeko. Amen. A town for yeah. Enkwesiaga. Mama da radio se na kwatara se. Medanya me ase papa so nyame nhyiraw. Onye okese pa kopim so obeye kese pa. Erade na aje. E de no nyam nyina ma erade. Amen. Amen. We nursing school adansi. Ceder. Basho me to nursing forms. Me to 3. Inti me buy na me beka try papa say ma to into ombo mpae mame. Me ko interview, me ko nya accident to kwan so be rade adom me mpra. Afei ya mfrɛ me. Na me ba papa say papa. Forms na me to ni na ya mfrɛ me o. Me ense ni na ya mfrɛ me tie na bo mpae mame na me nko pa adwuma nye. Next year na mato. Na papa ko o kwa ye be frɛ wo. Ti me nam kwan sa na papa frɛ me say me mbra na wanya school mu kwan ama me. And I say private man there me pay government. And what's a member? See me quiet and pa me committee principal na government. And what shall me results must say ain't way na I am foul. A one was the admission letter. And I'm a call the I'm a quarter to me name and I'm a coy. Me quiet famous that I be and now be a me winnie park one of me fair upon a pub on pay mammy. Ain't you one year chair exams? Me bay fear. No more so that I say me winnie pebby. Say me results no I my reference in a member me chase ka wono ho ana me say wo kra wan ko school da enti ade enti na member me register wo ho second one na masaso sa results number but me de eni me hwehwa me hu no enti me niti ana me say na meba cancel papa ho me nam kwan so me ba na ye de betu egu pin say results number ampa me ko hwe ya na ese my refer one paper na my refer no so me GPA endru 1 0.94. Near the Atumu say, Yana a GPA and do one, so the Ambra will be unfunny parents in Bra. And I'm seeing I saw the better make a cash and papa. See, and Punani won't shame me beam. And I'm better now a power, and I'm missing our passer what they'll call be. Nothing to make a shame upon a make a chairman when I'm a coy. And power never quiet, and I'll pass my bomb pay amount. Next, I'm Sunday results nearby, and next, I'm GPA and I'm 2.5. And I'm a day radius, and I'm a doctor second year. Enti ni following year metia sa na papa eya no se obi age wo certificate etitim manta se na me ko school me atwe exam ma be fie afei me ye na results na saba na me GPA na sa ate obi a me ko tedie na se sa GPA na de ko tedie na me de ni ntwinti na se be repeat me nso mani ehu se ye repeat bi wo school mu ho afei me bom pe na me frɛ papa na papa se enya hwe Kona wo de di amanfo no we ewemfa bi ni na apa bom pa ya maame ampa ye kwan mo frɛ meeting tutors ne meeting sa ahwa na principal ne beka twa say wo a wonya GPA free 1.5 no mo fa 2 e free 1.5 no a wo frɛ 1 paper no ye ma wakɔ na wo kɔ no wanye ho next semester ye besa do abese kan year Entini nyina mo dia na esi school dance here. Me try license exams. Results na be rade adom ma pass. Ti me gina ha me de rade. Enti se say dia oye nurse ni prakopa okuta o license. O ma won se ma rade. We ye de share school for no nkran na wa nyama mo aye den o GPA ati aba form fatu rade anim na rade a o se san wie mo se san nano emfa ho dae a wo soso erade bema wo soso wa wie school no ama wo soso wanya wo lances. Amen. Hallelujah. Amen. Anope me gina ha me di adanse a hye erade animonyam. Amen. Amen. De woni ehu ni de waso ate no na edi ho adanse. Emre kakra be se
5 years ni ena mekuma de di kan no eye me asa me ni me kunu ye wo sahwi ye kwan wapa no wono sese wabedi kunsu ena me nso me ne nkula no wo sahwi enti me wo hwa anumre bi na me hwe TV sa me dadam me da hwa na bibi etwa mu ewura me mpa na sese me hu ade kro e flash me ni so me hu ade kro ade e be chene sa da na ye wuku ya ade e be chen ya wada no na me ntumi nsori en freedom me man na be so me mu kra ma me call toilet e hwa na mo frɛ mo papa se ma yale ana wase de na aye no nkra ne ka to se mo fa ne sika mu mra aha ne sa hwinye kwanketwa ye de me beduru ya na ode me ba papa ha ye beduru ye me kotena ne sei enti mi kunu ko okoje akwankyere e wo papa ho e de bai papa ba ho e be bompa ye mame akwankyere so de mame mi kodi so ani na wotwe kra ana mitumi sori dran nante nyama ho oden obi a wabubu e wo sahwi ye de na toka mo stroke akana to ho erade kire me de menye ma no odi so 7 days pe na stroke na asan adwane ama mame asori anante. My God. The atosu biem eye mi kunu na chiriba owo nkokọ achimwa